In kaulamaan, sila na yan in pusaka sin kanabihan. Assalamualaikum mga taymangud ko umat Islam. In alim, makaingat sin hukuman, makapinig sin halal, iban sin haram, iban makapinig sin sunna, iban biddaa. Sila na yan in nagdara sin ilaw, iban sahaya mahun pahula, iban kauman, iban siya na yan in palmataan sin hula. In paglasa alim na sabot, amuin na sabot sipat niya, iban pamaugbog kanya, dahil nga mga sa lagu-lagu amal ibadat mahinang singkitan nyo, karna in pang lagui kanila. Mabilang siya pang lagui haagama Islam, iban impang baba-baba kanila, mabilang siya pang baba-baba haagama. Sambil in mga kaulamaan nagpitwa, di maharo sa hambuok muslimin, dumun hakauman. Amuin wayroon makapitwa kanila, hahalal iban haharam. Atawa wayroon kapangaruhan nila haparkala sin pag-agama, karna in kauman, bang wayroon panghati nila, sa bunal tuod, sila yan halahum tigidlum bitu-bituhan. Sarta, butain pangatud nila, iban bisuin pangatayan nila, sarta umawin simud nila. Uno na marahi in kahalan iban jumato, hakauman bang sila halahum katigidluman. Sarta in sila buta, biso iban umaw, mabiyadiin na marahiin kahalan sin sila. Bihayan mga umat Islam, in mga sipat sin Muslim, wayron panghati nila kapag aga maiban hasara sin Tuhan. Hangkan dahing hasababan sin mga ulama, amuin ulama na sabutan nyo, in sipat niya, sila na yan in nagdihil ilaw, iban sahaya dahing ha mga manusya hakahuman. Hangkan bang sila mapatay, magkasusahan in lupa, iban langit, sarta bang sila mapatay, malawain pag-agama, kuyagan in saitan, hiban hi iblis, doon nakasaitan, dahing hajin atawa manusya, kuyagan in mga magpapasampay, sin kalalaungan, iban biddaa, dahing sababyan mga umat Islam, lasahuntan nyo in mga kaalim-aliman, amuin nagdarasin pamandu sa bunnal, pamandu dahing ha Quran, iban sunnah, labay dahing ha pamaham sin mga sahabat, iban sin miagad kanila. Ayaw kita nyo masumo mangaro, aparkala sin agama, iban ayaw kita nyo masumo tumabang maugbog dana in manukuhi kanila, karna in mga kakahinang yan ibadat siya. Kita nyo in kalabihan sin sila, bang sila mawapat, in tao nag-iibadat, iban sin wayroon, magkasusahan, iban kublaan sin kamatay nila. Inyan, hambuk teng ha mga siatan sin mga sabunal tuod landuin hajat sin manusya pa kanila. Hangkan ayaw kita nyo masumo, yan pa isab sila mataod pa mga kaguruhan sin kita nyo, di magbati laol, magpasampay sin kasabunalan. Sarta, mamupuhi sin kabatilan, iban kalalaungan. Ando, tukuhon iban tabanguntan nyo sila, dahing hapikilan na mayan, paalta iban pakawasa. Mabot na pasangsa sin kita nyo, dahin diin na in kagaus-gausan. Tabanguntan nyo sila, dahin diin na in hajat sin sila, karna bang mo sila tiyabang, biya tiyabang mo in agama Islam. Kahinapusan niya, imbiya jimato kan Sheikh Basir Mursalun. Bangsaw pa mabiya pariksa na tuod siya nawapat, bang mayan siya kaya ulungan sin Tuhan, iban pasurun siya palahum sin surga, bukon na yan para kala bago. Karna in katan kaguruhan, amuin nagdarasin akida, iban pamandu, pamarayaw, hambuk dain panindug nila. Amo na in umiyan siya, uno na bahain hinangon kako si mga kuntara, iban sin sa truko. Bang nila ako bunoon, masahid ako. Bang nila ako pasaran, magpamahalayak da ako sin agama, iban sara sin Tuhan. Bang nila isab ako jilon, wayron na sa rayaw-rayaw, sabab mausal ko hapag ibadatan in wakto ko patuhan. Hati niya, buhiun patayon sila, wayroon lugian nila. Karna, diagang nila na in ginhawabaran nila patuhan, hakarna pagpamahalayak nila sin agama Islam. Mga umat Islam, in mga jimatoyan sa bunal tuod, makatuloha mata, makajugjug iban makatangis sin pangatayan. Amo pa kakita nyo hindi magtangis, misan in langit iban lupa, magadda tumangis, apabila mu'min in mapatay.
Biya diin na marahi bangham buok guro gagandilan nagdarasin pamando sa wasain mapatay. Allahul musta'an. Bihayan in panindog sin mga sila kaulamaan. Amuin nagdarasin pamando sa bunnal. Insyaallah para hakatan umat Islam. Uno-unoin nihat tuan in maghidayat. Allahumma amin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.